woli kundogera ano ndi mu bampot ndi mwana muto. Wesiba pampa? Ayi ya beyi kuba nze ngula akanani aka emitwalo 3 emitwalo gitya muba mu bampa 10 daipa 10. Ogula pampa 10? Muba mu akanani ako. Wesiba pampa oti mwana muto? Nandirodi wange yatuuka okuminga obubinge era yanjira ne kwerosi yankoba nfulume mu nyumba genta fulumamu police. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Omulungi alikuwa Why Media chabe chokola kubango tugoberera kitwizamu amaani. Era saba yakaba kali kusubscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndia zidi olisigira awo ifa busado mbikado langa ona kulwalero nchaire muko mukaire nancha oluvanyuma olwokuwulira nti embera yali mutinungi mukaire ono mwaka nga mulala abalala kitundu twamwagana eruye eno lwemayugi nga ayina obuzibu nti yalemala tasobola kutambula yegalula bwegalule. Ekyembi ekiriwo kiri nti takoma kwegalula yafana obuzibu obundi nti omugongo gwakutuka patada akutuka tasobola kusiba musulo tasobola kusiba bemubitamu so neda nabalaga emboozi y'omukyala nancha nga ebintu byamusobako batuka n'okumugoba mu bufumbo yaide eno eruyira yapangisa wale twamuwako obuyambi. Ekyambi ekiriwo kiri nti yafuna obuzibu obundi nti yaine ebimu ku bigere abiyewalulirako byavunda akagera akandi bakatemako era nga kakapito katwali tumuwaire okuba nga yerabirira n'abaana be yakakozesa mu idwairo nga nancha owira bino gaira gakomba azakaina so mukyalire kwatukobere ku kyekyaliwo omukaire bikuluma kwenda kuwona ndi wano banko bati bakutema ku akagere banko batema ku akagere kano kalwala kavunda bakasalaku akasente kamwampa kwako najja mu idwaliro bakasalaku okujja okwikekana nga bantola ku sente ditali ntono katika bakasiringa butitikanuma kina kigere kyeda kityamale bakitemeko ante luvanyuma kagwa mwenani na pikipiki yakasala odwajo katunga kagaminga kati bwe kagaminga kayongera okola kyokononeka kati olwakatwala mu idwaliro bakakoba tukasaleku. Okay, mbwe nabigire ebindi biri kuvunda anti kyekida kya tipuluka kyazimba kati awo kyayabikirawo wakisalaawo so butwali kujja kusala nko busala bigere beninze mwine nafuulawo kakyegamba anane amaadi gasigalanga gavwamu so olwobulumi nti kizimba kyabamu amaadi iyo mwene wakifuulamu bekizimba eno wakibona ngeno bwekyenze kati uwo wakola ki wakifumita amanani agamaadi gasigalanga gakubuya womire idagala mewakaza ndikubona biri kujanga byeyongera okweja ebigere bino byava ku kyokuba mu mbeera eyo nti byefumba byatandika okuvunda anti engeri y'obulumi engeri nakobera wale nti ebigere bino byokyerera oti muliro tobiwulira aje byokyerera oti muliro oluvanyuma ezera lunakulebereka kukwokyerera awo eriyo webyokyerera byabanga bikoze eki biswise kati okwo n'okuzimba byamala byayabika ate kire kizibu ekyokuba nti patadale kokeno era bikaja byakubitamu embeera yateratera muko ekali era woli kundogera ano ndi mu bampot ndi mwana muto wesiba pampa ayi ya beyi kuba nze ngula akanani aka emitwalo 3 emitwalo gitya muba mu bampa 10 daipa 10. Ogula pampa 10 muba mu akanani ako wesiba pampa oti mwana muto era gemba ntambula
nja n'atambula neepaadinga era okwenda okubaako nga bondagaine kooti neepaadinze bwepaadinze okuba nti ng'obwombona gano buti bwoba n'olugendo nga pampa daawaire bw'okola otya era nja naagula tisobola kutambula nga nzira bampa ekyo kyafuuka mugugu tisobola oba nja kusaba oba njaga tisobola kuvaano nga tutairemu daipa kuba amaine gasaaino yona gakubuya bukubi. Aye abantu oba nabo okumpi bategeera ekizibu kyo eriya abategeera nga butisaadi no banaiba bano bategeera ate abaana bakiidi wano buti nkwagenda abaana obo bali gano wazaga ndi oluisi niba nawakobo ero buli kesera obo odambaire anti era wembanga nga wondagaine gano nga nfuluimeku njitamu aye wemba oluisi mba ndi munumba omwo mba munumba omwo n'aboomu era ondagaine gano nga nakafuluma olwembere yesente sobola okukoza wagiiramu odooza abe totidoosegeka era bajja bakuleetera kudde enkosa ddiri omwo munumba katonda wange wow so butisaawo eno embeera eri etya eya wano waka n'obulwere nkwagaine nakwagana ngere ng'opangisa ere butikayi wavaayo nkwagaine wano ki ekyakutuuka okuva munumba eri wapangisanga okwidda wano anti ekyantuuka ku nandiroodi wange yatuuka okuuminga obubinge era yanjira ne kwerosi yankoba nfulume munumba gentafulumamu poliisi nakoba amene najaga yasooka yampapaaza esente nga buli numba nsasula emitwalo 2 esente de wedawa kwawuna kunche yakoba ati fuluma oba nekyo njakuleetera erosi katonda ya namba nga eri yenasaba kuki nsombera mu ebintu kuba yeda yankoba olunaku luti ati fuluma munumba nkuwaire wicket fuluma ki munumba wotafuluma munumba ndikuleetera poliisi nze kwawuna kuncho gabaawo yenasaba kusenga wange nasombera mu ebintu nga noonyanga akazigo kano okuba wano era katonda ya namba akazigo ako we yali mu yafulumamu nze nairomu. Okay, kyekakugobya munumba landlord yali yakulanga ki? Landlord nkyegamba yankyaga bukyage aye nga nali nsasula ndidukira wandeetera ku esente emitwalo 9 guti najja nasasula omulundi mulala yakukyaga lwa bulemu kikola kyo kidi awo muna tikulimbe wavaayo avaayo buti eno gipangisa sente meka eno njipa waliwo mutwalo omwezi kuba alisingo kuba dali rumu 2 utoli mukalu mukalala wano bawo n'abaana bameka wano ndiwo n'abaana 3 abaana abandi n'abagaba aye musaga yekiwumulo baidano bambonako era twalya nabo Christmas. Okay. Soka nali try to call sente da business ngo kwa sente wagula ensawo ya manda wagula kwa matoke wagula ku enana watandika okutunda kukuwano okwebesaawo kati mwampe ebintu ebyo natandika okutunda nebesaawo aye ebintu ebyo nga bwoli kubibona business eyo mwentola ekyokulya mwentola sabuni odi sabuni wa buli lunaku mwentola buli kintu kyegamba capital yabange ekoze ki yasana okusinzira kugula mmere kutola mu ngabyetaaga ebyo olwisi n'abaana abo school fees n'atola mu bajja kwisomero kate business yawawo kuba okulya n'esaawa dinondagaina abaana bava kupakasa obubooli obwo baleeta era obwire twasuza amazima gene mwasuze twasuze endala obwire nti twabaye tuzira abaana jene n'abagulyayo kyada batuuka bavuire ku ssomero twalya gulo twalambala abaana kwawuna kuncho bajja basaka otubooli oto oyagainaawo nga ndita mu kasepiki olambala nga toliire endola idda eida kuba oboozeza kyokola mebe titujje twibe
abaana okusoma abaana era bajja bajolisi bajja bapakasa bene baida bajja batwala school fees nolisi natundiranga amenvu amatooke nawaayi kyamukisa mulungi nti kwisomero tebamanda yoku nsasula nenfiisiza najja nasasula waire ndisasula leeti. Okay, kusala nembeera ey'ebyenfuna eri etya? Ebyebyenfuna nzira amazima gene nti nzira byasaanawo ti abaana tibasome Katonda mwena atemengira awazira ndikiriza nti baida kusoma kuba wa Katonda tewa birungi buli saawa ebayo ebirungi Katonda byakuleetera. So buti okuya abaana bajja bapakasa abaana nga bazira waire emmere buti ogifuna otya onkobere capital yaggwa yawaabwe andi tujja twalisi bajja bapakasa nakwedo bajja bapakasa mwogo bwe yali kwa mungi tubaire tulyanga kyadaye buti kyadaya tuwaako mutinga bwenkukobeire emmere ngula bugule era lwe mutaguze mulambala lwe mutafunire abekyalo tebakusakirako ebyekyalo muna bagumu omuntu akuwayo kakuwa ezira abantu lwaki emitima gyakalubaleera anti bona oluusi baba bazira buti banakuwa ki kyebazira ate weno idirere enaku dina emmere tekabalanga byabalanga mu byalo omuntu nigaba n'emmere yo ebayiye tasobola kuba nti yena alina famire yena kabiri akuwa ndowooza otegeera tasobola kuba ati nze nina famire yange kayina eteekwa omugugu omusadde yakuzaalamu abaana bano takuyambaku tawanirira abaana tawanirira tidda kuwayira tawanirira kuba niwe omukubira isimu akobanzira ssente abaana batyame aidukira nze nina omutima ogwenda ki abaana okusoma so onkobaire ku oteri ekikuluma inuma kiki ekyo wano wookirira ng'omuliro muno mwasata muno wansi eno yasata paka muno mwasata wabonanga muli kusatira yala era bise mu December najakweyo mwidwaliro nga 14 gwenja ku mwidwaliro bampandikira makerenda naida namiraku aye bikalemi obulumi bwendi tibakubira ati babuzibu buva ku kino nti nze bankoba ati kulya ati lya dodo oyo gulanga ne green oyo aye lwede mbiri yaku aye era ati bonandawulo so buti enembeera y'oli mweno ebyekikulu babivuira ku irala yonalekerairaade ekikulu kuba twidi bakati omuntu buli lwakula n'obwetaavu bweyongera mbe Katonda yanamba emyaka gyemaze 10 era tikigezanga nakuwa ekyekulimbi maze emyaka 10 guno gwa 18 zekyendidi kubasada ab'ekyalo bagumweza kyebatatya tebakusonsonyako kuwano kibawamu nti oba muntu nambeire awo ali kunkonkona kijja kubawaamu ate nizeze natyenda okay kale olikuwa YY Media ndi yazidi olisikira ndikuwa yako kono mukaire nancha embeera tinungi capital etoa mwoya waawo ate nga alina obuvunanyizibwa bw'abaana yazalibwa nga mulamu wabula nga ali mu bufumbo yafunira obulwaire wamuviiraku ebizibu byona yalemala yatandika okuduluuda tawonanga omusada yakoba ati munajakuuka waimwe so ali wano so mumbeera no mami oyenda buyambi ki ayandiyenza okuyamba nenda bampanirire ku bampeeku akapito wabaayo ku omuntu asobola okunambaku yangemeraku ku baana yansomekezaku abaana n'okunongera okumpaako akakapito baana kunsi kuno wenda wabaawo ng'okola ng'ofuna akasente kiki osobola okukola era kutunda matooke namanda na biringanya bityo
Kale nze ndikweyongerayo kankuleke kale omukaire nze ndikweyongerayo kangololo waife mayuge kirungi eiroboozi lyo balibulire abasabo ne banyabo eyo nembeera nancha gyalimu nancha twali nga tumuyambyeku twali tumufunire bizinesi nga yekolesakolesaako aye capital ya waawo yalwala ekigere kyavunda bajja bakitemaku sente dawaawo ate n'ebigere bini ndibona biri kujanga bivunda ebigere bino tidi bijoti bivunda katonda wange nanchangu obona abwine n'ensi eno katonda akutereze ebigere bino bivunda esente da edo kugula pampa edo esente edo kupangisa enumba buti ono w'enumba muwako emyezi emeka musasula mwezi mulala gwonka ngapi 10 naawo gwosasula oba lisa ayinza n'okumumanda akabiri ono mulungirungi kukuba ayinza n'okumumanda emyezi 3 muno mulungirungi kwaidi abanako yabatedi banako mbwaidi abanako mutwalo buli numba kale bambi osobola okuyamba kunancha mu mbeera yona embere muyinze ali wano yewalula bwegalule aye capital ya waawo yetwali tumuwere kugula kwa nsawe y'amanda capital ifu yali mu mitwalo nga bajali 15 galuyiru yawo ngotere ku nsawe d'amanda otaire ku enana obufulu yali nga akola nga asobola okulabira abaana be musada yamusuulawo olw'ebirwaire era nga yidanda bya butsa eno ni pampa bulina kwalina okwambala pampa muslog mubitamu nabi amubitamu so sobola okumuyamba ku nikusente da rent nancha yogere ku kyokusomesa abaana bambi osobola okumulumirwa oba oli awo wamuyamba kuko ndi yazidi osigira abakali kusubscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. NYY Media,